بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم الكبير المتعالي. الحمد لله الذي لا تحسبه ظلمات الليالي. الحمد لله الذي أرسل الجبال العوالي. سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي. وأشهد أن عظيمنا وقدوتنا ومولانا قرة عيني محمد بن عبد الله عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فأجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Jari niya mga palanggungan, hakam Islam, alhamdulillah. Jari na isab kami hawak to ini insyaAllah umalup kaniyo supaya makapag patumtum piya tumtum kita niyo aparkala ikarayo kato taniyo dahil ha mga pakaradya na tawa kakahinang mapatutan niyo pa jatuhon awak to simbulan Ramadan dahil ha mga syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi raisab kami ibansin ini pindo aku ini Sheikh Alim Nading insyaallah subhanahu wa ta'ala uno na sa jembi ang mga topik kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu ini irel ko muna kaniya in kapatut lomta amoy in pamisarahan sa waktu ini insyaallah palito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangwan haram Islam in kami insyaallah subhanahu wa ta'ala long ta amuin iwan kukur ko kalasahan mahapon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala dimihil na isab pangadya ng katot niyo katan diin na in long ta maput-put sing kami dahil hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala long tahasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biluwa paliharan sin pag-ibarat sin kita nyo di bulan Ramadan karena in kaguruhan sin kita nyo si ganti na long tamin magdihil pangadyan diha tempat mulia ini mataud na pangadyan kiarihil kiatukbal nila kato nyo paliharan sin kalabihan sin pagpuasa bulan Ramadan kalabihan sin bulan Ramadan iban na sin uno-uno pa manunjuki long ta paamuin bulan Ramadan. Samanjari mga palangon haram Islam pagkalong ta in mga kalabihan ini nasabot na sing kaguruhan sambat ko siganti na hadya amuin dimihil pangadyan di kato niyo hati ko baha long tabi mga mataud-taud na hampit iwan na nakawasin kita niyo karena hikahang putag unom na katuan hangkutan 5 adlaw na in pagpuasa sing kita ni paadlaw ini. Sumod lang ta paruman ini pahangkutag unom ni pagtaraw sing kita niyo ha. So magkulang maglabi labi na po adlaw in long ta adlawan sin Ramadan namo in di hatahon ini na in mangkawara sing kita niyo kamatawran ni mga mawdu magka long ta dakay sin sila amo ni paliharan sing kalabyahan si Ramadan. Diha ini mga palangwan haram Islam mga isab kita niyo at tawagan hatiyon nato marayaw banguno naman yan in mga amal amo insyara sin Allah ta'ala di bulan Ramadan hati niya kaya nga tantaning kalabihan sin pag-ibadat halawm niya kalabihan sin bulan Ramadan biyayaw ni sab kumawa kita sin long ta mga amal amo insyara
Hati siyara, amuin piyaon sin Allah Ta'ala bilang ibadat bang natumahinang di bulan Ramadan, amuin piyatarang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta singuran iupihan si mga kasahabatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab mga palagon haram Islam, aon na yung mga ibadat, wala na sin Tuhan siyara. Wala na sin Nabi hinang. So yung mga yadto, di na tumabilang ibadat, patuhan na bula namin. Arapon in kita, bilang umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasupaya kita di magkasiha, dahil haran kawayaan sin Allah Ta'ala. Hasupaya di mas maluppas in piagbasa ta amal at tawakan ibadat. Suway tamahon paamuin sara, kawayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, piyatarang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi luwa di habulan Ramadan, karena imulan Ramadan, biyan asinari, natin niya lipat mang lipat, in pahala, ipagdihil sin Allah Ta'ala ng mga ibadat mahinang dihalaw manini. Sumagawa isa, bang in ibadat hinang mo yan, wala na kaamuha, kawayaan sin Allah Ta'ala. Bukod na syara, minsan pa isab hinang mo habulan Ramadan, ando ay rundam hasil mo, pahala hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, mari kita pa mga laungtan na bilang syara sin Allah Ta'ala, amuin mga ulama, labi mga tingkato niyo kapag-agama, inamon laungtan, nag-itong-itong inikatuan. Biya mga piyon nila, uno naman mga amal, mahinang habulan Ramadan, sarta amuin laungtan halang si syara. So, muna sa butod ko mga palangkon na agama Islam, diha ini, dingha mga amal al-mashru'a fi Ramadan, panagnaan lang na qiyamul layl, amuna in qiyamul layl. Amo na yung paghinangon singkitan yung kahawa-kahawa lang takwas isa. Magtag na kwas isa. Amo yung magkiyamul layl kita niyo. Kiyamul layl among sambahayang nung nasindom. Sambahayang sindom mga palangon haraman. Puwas din sambahayang fardo katuan na. At ina magtag na yung kiyamul layl. Puwas yung sambahayang isa. Inyan makadyan ko magkiyamul layl. Di hamulan Ramadan. Lamod din doon amo na yung pagtawon. Amon lang ta mashkur ha. Kaingatan singkita diha. Lang ta kabyaksahan. Amo na yung pagtawon salatut tarawih. Sambahayang tarawih. Ini ni mga palangon haramay Islam na kalamod din kapagtagon kiyamul layl. Damik yan lang taming tahadjud sa bahayangon mo puasin tarawih sa tungandom inyan lamod din kapagtagon kiyamul layl day sab. Amura ko man in tarawih syara hadja syara hadja sin aga madi bulan Ramadan. Arapun ha bulan puasin Ramadan na wayron na sa pagtarawih sin kita. Hanggan na atin niya hinangon tin tarawih sa mayta makaminsan da mga palangon haramay Islam pag hinangon halom sin hangkatahon di rahabulan Ramadan. So, ini ato soy tabi along tadiran halga. Nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam palihalan sin qiyamul layl law naman qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu Muslim. Kaya baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam in kalagguan sin pagqiyamul layl. Amuin mangbiyadiin in halga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bang munahinang uno waha long ta in pahala atau madawhat mo din hatuhan mo Rabbul Alamin. So sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, law naman qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Isyusyo intimindum sin bulan Ramadan. Sindum hati niya nagsambahayang siya sindum amun puasin sambayang isa qiyamul layl magtag na ding hatarawi sampay na lang ta paamuin tahajjud. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam imanan wa ihtisaban karna sin pag-iman niya pangahagad niya rawgot patuhan Rabbul Alamin wa ihtisaban iban sin law tapuhong niya huwat siya sin tutungbasan ding hatuhan Rabbul Alamin sin ibadat mahinang niya on qiyamul layl law si Nabi sallallahu alaihi wasallam gupira lahu ma taqaddama min dambihi ay ampunon kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala atawa naampun na kaniya sin Allah Ta'ala in dahil mga uno-uno na nakauna dahil mga pardusahan niya. Baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So riha ini mga palangon harama Islam. Hapag tarawih hadja, hakiamul layl, jajak patanda kula na sin umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna hika ampun sin pardusahan ta nakauna amun na hinang talong tasin tahon limabay ampuno na ito sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa insyarat niya isab mga palangon harama Islam, imanan, wahtisaban. Karna pangahagad, pamarat saya, patuhan Rabbul Alamin, sarta naguhulat-hulat kaw, sin inikaw tong basan sin Allah Ta'ala, sin kakahinang mo yaon, bang nakaamuhasara, na hinang mo, inato, tanto hadja, madawhat mo in partumbasan din Allah Ta'ala, ampunon sin Allah Ta'ala in pardusan mo,
nakauna limabay ding mga longta na hinang mo sinamun wala pa niya mabuti na mo in Ramadan ini. Katuan. So amay advin inshallah subhanahu wa ta'ala katuan ding mapanagnaan siya. Ito na nasabot ka to kung nagdanding ha mga mapatutod ta upihan dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam amin siyara lang ta amunain pag tarawih at niya yung mga yato lamod siya rin hakyamul layl at niya uno-uno amin hitindog mo in sambahayang doon man simbulan Ramadan yan pagtawakon siya hakyamul layl. Okay, sa niya na munain ini tarawih karuan niya munain lang ta ini pagtahajud at yung pagtahajud yaon amun bati mo rin nakatuhan lang ta ini bahagi to sin ini doom amin magbati isiw-siw na amin mabaya lang ta magtahajud na inya to lang ta tungod sin mga kaiwanan lang ta amoy in kup payab to manjari in tao magtimindog bihan sin puas ding hatarawi bang siya mabaya pa humanap man tubihan sabab na biyata sin Rasul salatul layl matna in sambahayang dumyan duarwa hitindog mo duarwang karakat at in sa kaulaw laway ron siya gianta sin sarap bang pilain taon ikaw inamoy in magtakin sin amoy ini katanaman mo iban sin kakausan mo bihat to namoy ito na manjari in sumunod din doon din hamang siyara long tahabulan Ramadan qiraatul Quran na in qiraatul Quran ini ambok deng mga sa lagu-lagu amal pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sa lagu-lagu kapaidahan pa ini tao himinang kaniya sabab muna biyata kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagbasa sin Quran in pagdihil sin Allah ta'ala pahala dunhan itungon in huruf bukon siya amin long ta kabtangan nito amin jumukup siya mbuk kabtangan sumalawa amuin tiap-tiap huruf bistahun bihan ini karayawan tungbasan sin Allah ta'ala in tiap-tiap huruf hampu karayawan bihan na atin niya biar sampai long tadi hilang kita misal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biar long niya sin imian kau alif lam mim nabukon in alif lam mim mbuk da huruf in alif lam mim tu huruf alifun walamun wa mimun at ini tiap-tiap pambukyaon hangpo siya karayawan so in tuwin taod niya alif lam mim magtuy-tuy katluan nabang mataod din mabasata mataod din sabin mahasil ta karayawan dahil Allah subhanahu wa ta'ala sa matan na mo da kaya baita na mo biya sin suratul Fatiha basahon mo yaon na in suratul Fatiha in taod sin huruf niya hanggatos tagkatluan tagsiyam nabang mo ito lipaton makahangpo aon magtuy hangibo tung gatos tagkasyaman bihan na di isa tumaula-ula mo bihan inamin unon niya sa tahikaruan niya biyata doon haon ini as-sawm wa qiraatul Quran yashfa'an di al-qari amin namasakan niya inamoy ini pagpuasa iwan sin pagbasa Quran sumapa at hatao amin himinang kaniya amin mamuasa iwan sin magbasa sin Quran haruman na yaon atawa sampay adlawan inyo to katantan wayron de sa biyata kato batsuway na sa jadum inyo to manjari mo hinangon misanin adlaw halom sin bulan Ramadan nabihat to hati niya di inin biya mga kagausan sa lawi marayaw indum sabab indom yan biyabay ta kato aun tuod mga malaikat nagjajaga mataod doon haon bukod sa dya amin lang ta ini biyutang hahabuk mano siya jumakakaniya bihan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa mataod pa rin ang mga malaikat makasaksi doon ha ini waktu yan na amoy yan to so yung malagbo din kakatan dito amoyin pagsapaat hahambuok mano siya lawi-lawi na wang mano siya yaon lang ta in pagbasa niya sing Quran asal yon mimikit halom sin daghal niya at niya yaon na di na maig halom sin ini jantung niya hablong biyata damikin si Rasul sallallahu alaihi wasallam haadlaw akhirat bang in mano siya yaon long ta aun
timbangan niya gadtain siya makasudnar ka ini si milawaking Quran halong sindaghal niya. Bihan long niya ya Allah may ta long niya pasurun mo in siya ini palong sin narka sinyaw na palong sindaghal niya. So beto pangayon niya pa Allah Taala amin sa paatun niya inamoy nagdarakan niya. Halong sin Allah Taala na katuin. Sababing pagsapaat subay awon izin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minsan yung Rasul, yung pagsapaat niya, awon da izin sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kani. Naamad to lang tayo ni karwaring ang mga masuruat sin ini amal sin kita habulan Ramadan. So sumunod mga palawan na agama Islam, ako asinamon lang tanasabot ikatuan dyan kayo doon, amo na lamod din ang mga syara lang ta amal ibadat pahinang sing kita di bulan Ramadan amo ni pagtawon as-sadaqah hati na pagsadaka lo sin tawsug in pagsadaka ni mga panahon agama Islam ini syara di bulan Ramadan iban sinha lang ta puasin na bulan Ramadan amora kuman na labiin pahala niya bang mga lang ta magbisa sin pahala katuan na labiin kalagwan sin pahala Hiril sin Allah Ta'ala di bulan Ramadan ding sinamon buwa din sa Ramadan kan naong kaibanan kaya si mga magzakat sila ni katuan na lang ta magtag na sila magitong 50 nila riha mo in bulan Ramadan. So in nisab gumawa sila panagna nisab ding Ramadan asupaya lang tabi mga sila magkapagzakat doon sa bulan Ramadan at sa bulan Ramadan. Beto kagi. Na muna ko manisab na rin mga syara to bang tapamon katuan na pasway to pamon. Dati na itungod si mga pagzakat ini na bukon lang tarito ko magtag na Ramadan. Sa in pagzakat sin nisab ang mga bariman bang in alta nila pagkita nila miabot na intupungan niya miabot na nisab doon niya nabistahon at niya i-record niya na magtuilo na habulan ini amo ini insin ko at na mapatot na jakatan bang mabot hang kahawol ang katahon na bang ko nulong tamawot inamon lang ta iddan niya hang katahon nadto bang timugdan lang ta bulan Ramadan na labi marayaw bang wala niya timugdan Ramadan na at niya kawajiban siya magjakat na amo ra ko man ang kay manang kato na tinarito sila ha Ramadan nagtagna lang na nagtagna on sa mga tong di magjakat manjari lang na nakakuan sa lang na insyaallah taala tinabi nga magtawat na ko Allah taala ingkaunan ko pag di magjakat na biya ang jakat na ko sa tumag na ko insyaallah bulan Ramadan aw meto kay manang kato na dito siya magkuan sinisab niya Ramadan asupaya lang nabi mga pakugdanon niya bulan mulya bat lang nahipagdilipat-lipat sino no sin amuin karayawan. So diha ini mga palangon na agama Islam tungkol sin pagsadaka bulan Ramadan ini lang ta siyara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tanda ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabot kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Kaya baita in Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ingkaw nandaw na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyanin sa mura-mura manusia hahinang marayaw sa mura-mura sarta sa kusog-kusog iwan sa tuyo-tuyo maghinang marayaw bang manusia da sampai kaya baita Ibnu Abbas radhiyallahu anhu launa wa kana ajwad ma yakunu fi syahri Ramadan ingkaunan si Nabi sallallahu alaihi wasallam labi na intuyo niya magmura maghinang sing karayawan magsadak ka na ka katuan iba sinuno tibay wa sing karayawan labi law na ingkamura niya bang di habulan Ramadan hati na dito siya magtuyo magmura bang habulan Ramadan sampai kaya sabot law na labi pa intuyo niya magmura dahing haamoin yang hinungod katuan haamoin hangin bagong tayon humuyop atau magtukoy amon rihil mursala pagtagon amon huyop sin hangin dupoy sin hangin sabab na in hangin mang dumupoy na mangkaw mga yung hawa yung biyayan na kana naman mo katuan na sampay ikaw ya lang ta karupo yan sinamon dayaw parasahan sinamon hangin bang amon humuyop na biyayan na in Nabi sallallahu alaihi wasallam labi rin hayad to at inya in pagmura niya agon-agon lang ta katan sinamon lang taron kataliwot katuan kaunuhan malapay sinamon mura niya amay din Nabi sallallahu alaihi wasallam mga panahon agama Islam na tungkol pagsadakay ni mga panahon na agama Islam tungtungan na to iniling mga amal ibadah sa lago-lago karna in manusia bang sari magsadaka amo hindi niya usalon pagkayon inding mga alta kaya buska na sin Allah Ta'ala biya mga di niya hiwa in kapatut si mga sila tagkapatut na inyan at inya tanto na dyan magsusun in manusia amo pagkahadlaw na kanana doon pa haamon lang tasong na si mawapat ka to na kaya baita
in anak ka po Adam mamung siya rool siya long amun hanajat sa katol maut na inagay niya long na mali amo yan din sa buton sin mga long tasong mawapat dengan mga po Adam alta ko long na alta ko atin masin man nawin bang alta niya subhanallah so hiwaita kan niya long na laysa laka min malika illa ma akalta fa afnaita tumalong na hiwaita sa mga malaikat kanya kato na long na wayroon na rin ang mga alta mo tumtuma malaingkan amura in nakaun mo fa afnait na uno nakatuan na hansul na in kiaun mo dahil mga alta mo siyungit mo palang sinsimod mo misan pabyadiin in lanab sin kakaon kiaun mo nagpasadap hadjakaw nagdur sin hawa napso mo in go niya na hinangdan na jis in kiaun mo uno rin kiaun mo ingwa niya basura ra amo yan tukala Way-wayan na rin. way-wayan niya damikyan in kaya pamimo tamungon pamalabista in na piyami mo tamongon amon piyag palingkat mo na singgit sinjasad mo singgin hawaran mo piyamo amo membaran mo inyan law sin malaikat hiway takan niya law na mura pablay artinya nahansul na misan pa unuhal ka sinta mongon binimo signature uno na law tangan pion mo na in amon law ta sa halga na pamakay pakayon mo hipagpakay mo ang hawaran mo inyan wala piyang langan wala piyang langan. At naman kagunahan at tawakan ka kakausap mo, magpalingkat, magpaamo mo sinamon lang ta, pamadyo-madyo mo. Ito nabi marayaw yan. Sabi ito, lang ta, sunna, sinabi sallallahu alaihi wasallam, sampay in rasul na may tatin niya, sa rayaw-rayaw kakahinan yan, amo na inamon, ipakita mo yun, matsinallahu ta'ala. Biyad to kaki. Sumakawa, bang tantuhon mo na hadja, in alta, kaya kay mo sinallahu ta'ala, piyag pasadap mo, piyag do sinawanapso mo, hapangaon kaon, iban sin pagtamong na inyan mahansulda, malarakda, in kakaon, kabalikan ko, may nang danajis, in tamangon, misang pa rin halga niya, may nang dakatuan tarapo, may nang dagbay, long si maguan, sa long sin mga malaikat, hibay tahataw, hana kapuada mo si mapatay na, pamata sa dakta, faabkayta. Uno-uno na inka pagsadak ka mo, kiarihil mo, karna, sintuhan mo Rabbul Alamin, amon kiarihil mo, hapagkay mo bilang sadaka amurenting kumakkal kay mo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mishambirin taw sin alta mo ya kapalang wana ka ma Islam amun tipon mo kyugdam mo hadjayan bang in yan wala mo dihilan sadaka dihilan zakat tumtumain yan katanmahan sula di hadunya sa indihilan mo sadaka indihilan mo zakat amo yanting kumakkal ipagbak mo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala makad kay mo sampay palam sin kubur sampay pagbak mo yung karayawan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga sadaka kaya pagdihin mo karna sin Tuhan Rabbul Alamin amo yan to katuan hindi mga long ta amal siya long ta in tungod pa alta yan long ta inyan hambuk ding mga ini tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ron mga tao amin kiabutangan niya na inyan amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala roon kaniya. Subuhon, in tiap-tiap manusia, ini mataod matiyo, dahil diin siya ini simud palauman mo, iban piharap mo siya pakain. Inyad to. Hiasubo kayo mo. Nabang sa upama, inyad to, ba't harapan dya pabaran mo biyutang mo, katanta, nabi na sin hadis yad to biyta. In kakaon, bang sa upama, hiloon mo na hadya pabaran mo, na inyan, in kasungan niya, sampai ikaw, di na komisan umulin. Bang hadya, ini manjari lang tabo ko ikaw yung umulin, di komisan umulin gumulin kayo mo. Diha, mangikigan na. Mangikigan na. Pasal di mo nakabayaan ito. Na atin ay mana niya, way bunga niya mahasil. Mahasil. At yan. Na, in hikaruan niya, runhaon, in tamungon, bang may sulog yan, di dalo mo kay mahighig da yan. Mahighig da. Dalo mo kay mahighig, may nang natrapo sa batan mo. Trapo. Di na kapaglagi pa ko. Way na magkagunahan. Doon hadya lang ta makawakid tao pagkagunahan, bang siya may nang natrapo, mausal nila na ipanglano-lano bihan siya. Uno-uno nakapanyapan nila. Bihan. Siya, magpaid na tauro kaing na. Tauro kaing na. Ampay ni kauri. Bihan to. Na tungod pa amin alta, bang
kuat talong ta mapakay tamad to pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa taud-taud alta bang tanang pakay harap pakabayan sin Allah ta'ala amal na kula na mo yan to. So then dito hato gimata pa ko tiyo in sumuno lang ta dahil mga siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa amoy ini mapatot na to batukon hinang ha bulan sin Ramadan amo na itikap pagyan hati ko ba di biya kulang biya mga panghati kaon maghinang amo na katon sintungod pa amin itikap ini ni paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha kahinapusan sintong kabahagi sin ini bulan Ramadan hangkulong ta ini kahinapusan siya impagyanon si mag-itikap amin magniat siya mag-ibadat doon halam si masjid mig deng haamoy intasan nangan niya ron haway niya at iniway hinang maksud do kaing doon haon along sin masjid mag ini sambahayan mag duaa magdikir uno nakataan si namin hinang doon halam si masjid magbasa Quran bihad to namin hinangon niya na siya yadto sa kaino nakasud siya along sin masjid yaon iwan inamin nakaniyat siya yadto na di siya manjari gumawa dahin doon buat malingkan bang ini kagunahan niya amuin kumaon atau minum atau longta ini hadas magkuan ini ano ba ini manjamban siya atau manghi siya tao siya to magbalik na siya madto pa amin amo tin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakahinapusan si namin waktu niya longta amuin masuk na siya mawapat inyad tulong ta lipat niya makarwa at inya kauhaan adlaw ipagitikap sin Rasul lipat niya makarwa ka lipat hinapusan na sinuno sinamin kabuhi niya bihan ay kataan sinamin hinang niya lipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu adto naman jari ron haon long niya ajaban lil muslimina tarakul i'tikaf biya makaajay long niya mga muslim tinggalan nila yung pag-i'tikaf ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tarakahu mundu qadimal Madinah waktu katagnaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam in pag-i'tikaf doon sa Madinah amin hati niya nakapa tindog na siya sa masjid ubos sin pagbangon si masjid ito ang takapagsambahayangan natiagnaan na magtuyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa babin siya nakapagpuasa siya siyam tahun at inya siyam kapamumuasa pag-abuti ka siyam ito amo na yung kawapat na Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon hayaon lang niya sampay siya miniabutan na nawapat in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niya kaya tinggalan in pag-itikaf kana makaajab ka to na to na makaajab bihad ng mga ini muslimin way sila minsan nakuman na kaminsan long ta nakahidang dahil ha mga biniin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala men kan amoy ni dalan hinang sa Nabi sallallahu na amo na bihad talos ang atos sa to na sumuno long ta dahil doon ha una mo ng pag-umrah na yung pag-umrah biya nasabot na mo sin limabayad to hatungod siya namin paghinangon sin kaiwanan lamod siya niya pag-umrah ang mga uno nabisara na mo sin namin nakaunan to pag-umrah lang tungod pa mga mag-iimam sa masjid amin apasun nila amin maghatam sin Quran sarta paamuton nila yung basahan nila bihan na gaman na kumangi namin pag-amal nila sabab na bang kau magamot bihan wayroon ito tadabur wayroon panganal mo sin pagbasa mo sabab inantiatali mo yung pagsapat sinamin basahan bihan na sabab ito malawa impahala niya ito hambok din ha mga inibiyeta si mga ulama amin lang ta bukon mapatut ta padyato na biyad tindahan niya subay hinangon ta amin biya sin pagkakahinang sin Rasul bang siya magbasa palahan-palahan lang ta warattilil Qur'ana tartila amuin bang kau mamasa na jajang-jang mantuin amuin makhraj sin huruf amin lang ta mapinig mo in tiap-tiap hambok huruf deng hambok huruf natuya biya namin pagbasa sin Rasul sabab may ta amin bistahon mo dito kataan sinurop yun, hindi lang sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala. Nabang sa upa maliamugot mo sadya. Wayron makwa, naglamo din hambok kurop, iban hambok kurop, naglamo kayo biha.
Di kay ingatan dihilan pahala ito. Pang biya din ko ano ne tuin kuan ito. Inamon gimuwa pa buwa mo. Sarta nagakadiban sinamon niyat mo ito. Na misan na isablong ta iniyat mo ito na masakawi sin ini uno na biyasa mo. Pag-uus ito lamukot in pamasa. Anamik yan di sa mauno. Di sa kahatihan ito. Nabihani namin kamaksuran niya. So in pag-umra dahil mga ini sunnat dakula ha ini bulan Ramadan. Banglong niya kau nakauno nakapag-umra ha bulan Ramadan in sa kaula-ula kahadjah ma'iyah. Biasa kaula-ula nakapaghaji siya sarta kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya. At ina biya kita nakaagad sin paghaji sin Rasul. Yan nag-umrah jakaw. Ino nag-umrah Ramadan bulan Ramadan. Sa hatungod pa imam labi mahal ka inamuin tumutog siya roon sambil matalos in Ramadan. Sabab in hukuman niya wajib. Haamin tao mag-iimam. Sab na point sa rin doon. Amon ilang ratib pa siya. Di naman jari hiwin in ma'mum niya. In jamaah niya. Biyahan. Sabab in kanya wajib. In umrah sunnah. Umrah kuman malago in pahala niya. Sabab ini biasa kaulaw-ulaw nakapaghaji siya sarta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo ito mga katawad. Malago pahala. Amo sa ito. Ang ganda mga hadjab ang mga lang taong gaos-gaos. Dito ka. Malingkat to. Dati na buwan Ramadan ini nakapag-umrah kita. Na, ibang nga balawi-lawihan doon. Isang pangisabaon biya mabaya magpa-umrah kato. So halala na. Mga takalan sa inyo kita ka. Na yun ito amal dakula sa amo na. Amal dakula. Di dito. Oh, dapat ada kasi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ato karagdagan. Di namin Lamo dito ka rin kapag sadaka pagtago. At ini papag-amalon mo yung tao, ipahala, hirihil ka niya. Wala sabi siyang pahala, hirihil kayo mo. Di karagdagan, pahala siyang tao himina. Bihan. Na maktal min lagwin ikato natin pag-umrah bulan Ramadan, biya dasin sa kaula-ura na kapag haji kau, dungan iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasibo natin pahala. Sibo din pahala. Allah wala ka billah. Isi hindi iwog. Amin makapaghaji siya makaakada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanggang na jackpot kato din mga kamanghuran, kato tayo manghuran namun yan daw ta naga-abroad, yan sila mga Makkah, mga Madina. Amuin mga on chance nila rakula sa langat nila mo nila mga betuan bulan Ramadan. Sab na maluhay kanila mag-umrah. Sabi ito sila dito. Nabi basi mga kami nakaunan tulong ta na imbunal niya ini amo na mababa makaminsan tiap-tiap bulan. Bangdi makaruwa. Tiap-tiap bulan. Sab nagdaraos ba? Nagdaraos maluhay mo kanun bihan dihilan waktu. Bihan. Nama ito. Nalawi na bang long taron sila ha lomsin makayaon naghihinang. Akadin katansin waktu ron sila makasambahayan. Namun long takatuan pag amon off duty nila, nakapilan sab sila madtupa masihara mag-umrah. Pila aja yung kwan niya. Hampo ngay ibuin ini pahala. Sinabok sambahayang mo. Na, telepono. Na, itawap mo yun. Masya Allah. So, alhamdulillah. Ito. So, insumono mga palawan hakama Islam din mga lang a'mal al-mashru'a fi Ramadan, mga amal syara di bulan Ramadan, ikaunom lang na taftirus sa'imin. Amo na in pagpabuka ang mga tao na mumuasa. Kati na yung pagpabuka dihay ni mga palangon hakama Islam, amo in lang ta ikaw balawi-lawihan ang kakaos mo. Ato di katuan dihay ni misan saan ka long ta ato misan ni miskin makapabuka da. Makakaos kita katan. Sab nabi may tadihay mangbiya din ng tahantang sa pagpabuka. So in ding mga long ta pagpabuka mga nagpupuas sa buwan Ramadan ini ding mga syara di buwan Ramadan mga panahon hakama Islam karna malabing pahala niya. Sabab kita niyo ba mga panahon hakama Islam in baitas Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri sa'im shay'a. Rawahu Ahmad. Isyusyo daw si Nabi sallallahu alaihi wasallam in makapabuka haambok tao nagpupuasa. Dihilan siya sinallahu ta'ala biya da sin pahala sin tao nakapuasa yaon. Hari sin Allahu Ta'ala dagdagan, hilangan in pahala sin tao amon namuasa amon napabuka mo yaon. Hati na di na ito dagdagan sin Allahu Ta'ala. Bangbiyanin ni pahala dia sin Allahu Ta'ala hatao namuasa yaon. Ampa mo siya napabuka sinamon lang tahawak ti pagbubuka nakaril kabubukaan kaniya. Dihilan kau sin Allahu Ta'ala pahala biya da sin pahala sin tao namuasa yaon. Allahu Akbar. Subhanallah. Nakatay ko no katuan. So pama biya ka ko ini so pama namuasa kita ini.
Na of course pag kung si mataso ka muwasat muka kita, natin yaon na pahala ta makawata sin pagpuasa ta. Naman jari aon tao, law ta napabuka mo yaon. Nakari rin sa kusin ng tala pahala, biya sinamulong tao na mga sayaon. Naman jari kay mo ang buhok na, plus sinabuk yaon na pabuka mo, may nang narawain kay mo. Na ito nga kuno mga palang nakabis. Bangso pa man nakapabuka ko mga ruwa to katao. Hadlaw hadja kawa lang tapabuka. Sa pamamiyamok mang hudin napabuka ko siya katuan. Hadlaw ini. Ako po sa damikyan. Magtuwi pagtugong sa matasuka. Dua magtuwing ka ko. Sa pala sin pagpuasa ko. Pala sin pagpa. Buka ko kanya. Magtuwi mabilang duwain puasa ko. Na times 30 ka tuwi kuno. Times 30. Ang tuwi ka naman adlaw mo. Biya ako sin nagkapuasa. Dua Ramadan magtuloy. Subhanallah. In pahala niya. Biya na lang ito singkato ini. In kung nayon na sabihin pagbubuka. Nayon na isab, subhanallah. At ini ada hindi kato ini pila-pilan hadya kita ronhan magsaw si pagbukaan niyon. Aun waktu pito kita, unom kita, 5 kita biha. Na at ini mabista yan to hamin nagparamari sila min bubukaan. Na pila kita kabuka din ni subhanallah. At lapay sila sin pahala ito subhanallah. Biya to. Na mo sa nari ko napatasong ka to so pamanghang po hadya tao na pamuka mo tepte pang kaadlaw. Na times 30 ato katoy ko no pila yato tong katos. Biasin tong katos adlaw puasa mo. Insyaallah taala tay mauntin Allah taala ing pagpabuka sa mga sila pararasim pagpabuka nila mariglaman insyaallah taala. Narihay ni mga palawan na agama Islam atin niya ayo comment lang muna do isa bang sa ko mga dayahan tagakaos makawa ko sa pahala yung sa lago-lago minsan ko tuan mo kung dayahan beta rihay ni makawa mo yung pahala sin pagpabuka amo pagkalong tamo mga tiwala sa pinagatuan ni karhil mo atawakan no tapyanggang manok dihay ni minsan na kumandaw hangka inuman tuwig atawakan hangka bigi hulma katuan ambok hulma yaon ataw hangka inuman gatas amoy napabuka mo hatao puasa among sung siya magbuka dihil mo sa nakuman ng kabaso tubig ataw wala mo amok tamar yaon dihil mo kaniya mapabuka mo kaniya subhanallah makakawa da ko pahala sinamuin lang ta biasin pagpuasa niya amoy to atin niya tiap-tiap ang katoling ko ta makakawasin niya insyaallah subhanahu wa ta'ala so amoy to mga panahon na kamay sa man na lang ta nabang so pa mo sin Allah ta dihilan pahalain amok hulma dan magpabuka mo biya din nabang so pa mabet mga maagmong pagkatuan atin niya mga malanab na labi na mukaan karihil mo kanya subhanallah so amoyad to inding mga panangwan na Islam in karayawan sin magpabuka di bulan Ramadan atin niya intong bas sintaon nagamon na pabuka mo di lang ko sin Allah taala pahala biya sinamuon pahala sin pagpuasa niya to insyaallah subhanahu wa ta'ala. In sumunod din doon din mga laong talia mo siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatut na to batukon hinangon ha bulan Ramadan amo na impang hindua apa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in habulan Ramadan, inyan katan biya na sin ini kiyabayta na mo dahil mga ini lang ta liyabayan si mga sila nakauna dahil katutan yung nakabatok pa ara masintuhan naturabul alamin. Ngayanan nila yung bulan Ramadan nilang niya syahrut taubah wal magpirah wa itkun minan nar. In bulan ini Ramadan ini bulan hipagtatawbat. Iwan bulan hipag-aampun sin Allah Ta'ala ipadusahan sin ipon niya. Damikian bulan lang ta pagmamahardika sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha mga ipon niya biya. Aun din ha mga hisin mahardika dito adto. Sambil kami manghindua amin murah-murahan makalamot kita atong pukad mga sila mahardika sin Allah Ta'ala ha ini pag datong simulan Ramadan ini. Na manjariin Rasul sallallahu alaihi wasallam betaan sintuhan na Rabbul Alamin lang niya na wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Beta sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam in panghindua sin atau pangayo sin ipon banglong niya sila mangayo biha ini mangayo ini ipon ko idza sa'alaka ibadi apabila
Ano ba ini? Ini Mga sumukay ma, mo ipon. mga subukay min ipon kubihan bang Tungod ka ako. tungod ka ako ihibay ta mo kanila na kumasok mo kanila. Na iwanin ako ini tumatay ma sin pangayo nila. Uno na pangayo nila. Bang sila isa mga yun? Amo sa to sila mangayo. Uno na pangayo nila inakulong niya tumatay ma sin pangayo. Sambakon ko yung pangayo nila to. Sambakon niya iban sin ini kampunan ka atawa sambakon niya iban ini nikmat sinallahu ta'ala ang siya pa mamagda-uno sila. Promise sin Allah. Janji sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan habulan Ramadan. Beta kato tanin. Naamo yan. So, in kita, subay kita, mangayo pa Allah ta'ala. But in Allah ta'ala, bang kori mangayo, madukal kayo mo. Makuyag siya, bang ko mangayo. Bang ka mga yun? Bihad to. Kana naman mo saan. Bisan mga tao, amin patimurahod niyan. Bangkaw amin di kaw mangayo biya bukon sila bukon makuyag pangatayan nila sa bangkaw mangayo bihan makuyag sila bihad to ikakuyag nila yan to inamin bihad to ngayon to amin mga tao aw pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala bihan May ito katong damikian lang niya beta dun haon wakala sallallahu alaihi wasallam salasu da'wat mustajabat da'watu as-saim wa da'watu al-madlum wa da'watu al-musafir in amoy in tu nasabot doon pangayo sin ipon amoy in di sin Allah ta'ala sulakon hati na tayo maun sa sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na indo asin tutumpukan di ini pagsulak sin di ipagsulak sin Allah ta'ala pati mustajab sin Allah mustajab katantanin pangayo amo na pangayo sin tao puasa. Tao magpupuasa, bang sila mangayo pa Allah Ta'ala, uno-uno pangayo nila. Ini, ayaw hadya harap pamaksiyat. Sa pangharap na pakaridaan sin Allah Ta'ala, hirol hadya Lengol kaniya. sin Allah Ta'ala. Na impagtay nga sin Allah Ta'ala, nabahagi siya magtu. Aun doon, sa roon doon dumatong. Sa roon doon ka to. Aun doon, magwakto siya. Dili-dili mo na sin Allah Ta'ala. Aun wakto wakto siya. Aun nato rito na kay napusan si ini pangumulan niya lo akhirat na bihan jumato inamin karayawan nito tao na sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya deposit niya na ba niya to Deposit. amo yan to Okay, wala sabi pagganti daw na sinamon hinang niya kani anet. na amo siya inamin amin hikato niya longta doon hayan amoin aun waktu aun panahon sin Allah ta'ala bala usin siya sa mga yubihan mag ini backfire na dito magkugdan dito sa taas Sulak sila yung katuan. Bumawi. Di na sumampay pataas. Di sab sumampay mo kayo mo inamin. At di dumagpak mo. Di inamin uno yan. Amin bala yan. Naamo yan. Nabihan. Narabik yan. Intaunan niya ya. Pag yan naan niya ya. Kung doon ha inaan niya ya lang ta. Di tayo mo ang sinallahu ta'ala in pangayo niya. Misan pa yung kaunan niya kapil. Bang di hababaw sing kumini. Ang pasyanaan niya ya. Induaan niya tayo mo ang sinallahu ta'ala. Mustajab. Mustajab. Damik yan. So misan pa yung na kung Muslim ka. Misan pa kung Muslim. Kafir siya. Misan siya. Ato hibutan ta kafir ay Muslim in Basta niya kafir. kelaukan. Basta kelaukan. Minsan pa Muslim in niya kafir kelaukan. Amo rin tabang sa tarin tao. Aming kapir. Kafir kelaukan. So, kelaukan siya. Amo yung pagtawag katon human right Islam. Amo na. Amo yung pagtawag. Nabihan. Na ini ka tunya amo na yung mga tao magtutulak-tulak. Musapir. Nakakaon siya wihan pahambok lokal yaon, wayro na sa kampung niya, way makatawang kaniya, way maka uno-uno yung pangayo niya ito pa Allah Ta'ala. Mustajab ito. Mustajab. Subhanallah. Namati namin kaya tak kato sin Rasul. Kan so isa auto ni magtuyo aton sa mga sila tupar ka sa buti niya. Subhanallah. So alhamdulillah mga palawan ha kami Islam on permit mga 5 minutes kita insyaallah taala mga 4 minit na kuman yari na in muadzin na biya mga long ta timatagat na. So manjari on pa ini nasabot dihay ni mga palawan ha kami Islam ding mga amal amo in syara di bulan Ramadan. Puas sinasabot di sinunggo para sana doon tungod long tapagduaa. Inasabot dihay ni long na at-taubah. Katuan amo na ipagtawbat. Pangayo kaampunan po Allah Subhanahu wa taala. Actually, namun pagtawbat ini bukan hanya sa Ramadan katuan. Wahya wajibatun fi kulli waqtin. Fi kulli. Wajib in pagdoa tiap-tiap waktu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Ini nikatan dia wajib sin Allah taala in pagtawbat
tiap-tiap ka makahinang pardusahan, ay mo delay ha. Ay ko imyan long mo suway na walong mo 2017. New Year's resolution ko magtawat na tud ako, di na tud ako minom alak, salamat lamang. Inyadto ko na din pagtawat sa mga bariman. In bariman, beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangko nakahinang pardusahan, sa doon pagtawat ti magtoy. Indo sa nahinag mo, karna ay mo tagari, dara kala, di na mabot in wakto, amon tayo mga sintuhan in dua mo. At ay pagtawat. Sabihan, tumaliit ka, tay manghod, mangko na kayo ng pardusan, ando, sa ta magtuwi. Na amo na kuman, labi luwa di habulan Ramadan. Habulan Ramadan, pagtawat ka to patuhan mo na bulan namin, karna di habulan Ramadan, nagkamita si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukab in kalawang-lawangan sin surga. Tiatambol sin Allah Ta'ala ramikyan in kalawang-lawangan sin apinarka, jahannam. Yan to katan. Iukab in lawang sin surga. O may maksud, may iukab in kalawang-lawangan sin walu surga katuan na sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Natin niya, manunjuki pa, pag-welcome kay mo sin Allah Ta'ala. Natin niya, iukab sin Tuhan in lawang sin surga. Di matakad kay mo, magbingkaw maon, patuhan mo Rabbul Alamin, magtawat din mga pardusahan mo. Amo yan to. Hasupaya, natin niya, inikaw, makusod moon, pagkabayaan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pagtawat ka rin harusa mo, karna di habulan ini, iukab sin Tuhan in kalawang-lawangan sin surga, tiatambur in kalawang-lawangan sin narka. Hasupaya kau di lancan sin Allah Ta'ala, laung ta ampunon niya in pardusahan mo. Hangkan na yan turiha bulan Ramadan, pataon tayong pagtawat ta po Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nung tumunta mga palangon na agama Islam, in Nabi sallallahu alaihi wasallam maita at taibu minad danbi kamandadan balahu. In taon nagtawat din pardusahan niya, biya sin sa kaula-ula way runda rusa-rusa niya. Misan pa dosa amin malaggo din malaggo bang kaya pagtawatan ampunon da si Allah subhanahu wa ta'ala. La ubali lang sin Allah ta'ala. Di na ako magparuli sin pardusahan niya. Bang siya nagtawat. At iniri na wis taon kay mo mga sa ito katan. Puasod na kaw. Amo na ito. Sa paybita niya rong niya walaw balakat dunuba ka ananas sama. Ananas sama. Subhanallah. Na. Minsan pa sumantok patasin langit. Patasin langit. Subhanallah. Intag ko sin pardusan. Intaod sin pardusan. Papartula ka wala ubali. Subhanallah. Ampurun ta ka wang ka mangayo kampunan ka ko. Di na ako magbisayan. Amo yan. Subhanallah. Na ang pagkatanok to ta. Ano pa sa tudo? Ang parwamin ita. Na amo yan to mga palawan harama Islam inasabot at inamagaano kita. Hangkan nakiyabay ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa lugi-lugi. Dahil ang mga umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa lugi-lugi na. At tinedi taman jari lawaon inamin paguwat-wat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai biyay ta Quran, qul ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a wa innahu huwal ghafurur rahim. Kaya sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala intungod pa amin ini pagtawat pa Allah Ta'ala di hipalawa in huwat-huwat sin kita patuhan Rabbul Alamin sabab siya in mag-aampun sin katandusan iban damikyan siya tuod in mapatut umampun way makaampun dukaing iban siya rain amoy in makarihil sin iniulong kasi paamin ipon niya Insyaallah. Na misan kita lasahon sin katan manusia bangin Allah Ta'ala ri Di mo nukal kayo pati po no. Nabiyan, balis ka itong ramikyan. Ramikyan. Biyan ito. Amo yan ito mga kataute mga oras. Manjari, yan ito na lang tain waktu na mo. Jaman na ito ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Salam doa na hadya kanyo katantan, murah-murahan. Tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat na ito. Dahil mapanagnaan sin bulan Ramadan. Sampai wihaon, iyawot na kitang tatag 5 adlaw. Hikahang ko na itatag. Unum insyaallah ta'ala di nakapalugay hitukbal na po pa amin muadzin sin Nidaul Islam di Islam TV amunain guru na to Ustaz Abdullah dito yato Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله